Hello everyone. Kanosi mamang tu koi gi sem ki bai sei kano to Jeet ki sei Laaklo do Capo hapaga mu sembiro na hai badagi amu yeng sen to bani Capo se aina kano guitar se aina standard tune da thame do Capo se 9 sugar fret sa pe ko duga try tausi strumming pattern loina mamang gi video da hai krab ni strumming pattern down down up down up ko isai sida pai da record sing jam hajar ke C E minor F minor ani actually ne C chord sida ko C F C E minor F minor da duga mathang gi round da mu A minor E minor D minor C G C ju chapana na second round da ungla kani chapana na adu da C hapoi A minor E minor D minor aduga sidra mu second round da G da lo sanga da ba aduga momun khardang di na 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 ni ni na ne ni ni na ne ni ha kanda C F A minor G ko si ju round ni chakani aduga Laaklo hada Laaklo do humla khaini Laaklo humla kuda Laaklo han magi duna C ga F ka to Laaklo ani sobai duna D7 ga G ga aduga Laaklo hum sobai duna mu chord mari suni aduna mu chamana re C F A minor G ko chord si ni pai der se adu manual na tang hane sei ga taw ye de ngam ting si rhythm na si le ni ko down down up strumming pattern raane si to ko adu ma ga ha me ro ko de si de ga ho ni ko dhirara 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 dhirareta ai kanano Eigi panthung kadaidano Eigi hourakpham oh F loga F sub F minor dulu sama ni ko C E minor F minor relation ba la 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 hai ma tang tu A minor E minor D minor C G muka second round dia A minor E minor D minor yai ko momun khadang na 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 okay guys isai gamtang play along to ga yeng asi khongina ga yeng asi koina semi ba kano se tabra na ko sei gamtang to ga yeng asi side horji ko C E minor shake the leg again F minor C E minor F
minor. See the A minor. E minor. D minor. C. C. A minor. E minor. Andak C apa lagi kok? D minor lagi G direct. Chords C. 1, 2, 3, 4. Chords. Laaklo do akon magi do kot mari ne laaklo sui dana ko laaklo su do akon mai do kot mari na han bidno kot ani sui di ju kot ani ko laaklo dum thang ga energy pai de soi gra do akon mai do na mari soi gi re ko mari su dam ne ha magi laaklo do na si ga app ka ha mai laaklo ani su magi laaklo do na D7 ga si ga D7 ga G ga do bari subai do na chord mari C subai do mari C F A minor G ahan baga ani subai do na C ga F ka D7 ga G ka ko ai dum ai video da dum hapsara ga na pai da hypet ta dra ga dum chord ing biro ai ju Capo pa ga am kon khong ta mina kan ta anyway guys, thank you so much for watching. Bye bye.